lethu kunjani kuyakuhleka konke lokhu sathana uyakuhleka konke lokhu sathana because lokho akumthintisha umthinta umkhathazi umkhathazi ukuthi thina sinebandla imoto singakanani ezigcola la yonke lesingecabanga banganani abantu sebephumelele banganani abafundile abanjani ebandleni lezinto esiyilokhuzayo esiyibukayo esiqhambisayo into nje esabisa usathana ukuvuswa kwealtar uElijah eyolwa nabaprofeti babhala into yokuqala yenze uElijah wathi akuvuswa ialtar wenza imhlatshelo kwialtar kwenzeka zonke ke lemangaliso kwazi kwehla umlilo so ke sihlalelwe ubudoda ophelele siyibandla uNkulunkulu afisa ukubusisa kubona ubudoda ophelele ukuthi ke sikwazi ukubuyela kwimandate yethu lethe uNkulunkulu umhlaba ubuseni akona nje ukuthi sizobe siubusa ngokuthi ngamazwi sithi hayi siyihloko asifona imsila siyini sisho zonke izinto sibe sazi ukuthi asizona inhloko sibe sazi asibusi engoba asinawo amandla awekho amandla sahlulwe iCovid othahlala emakhaya othavala amasonto kwavaleka amasonto awekho amandla ukhuluma nje kusho ukuthi awekho amandla siyibandla awekho amandla ngoba amandla atholakala lapho kwialtar elivuthayo usuku nosuku elivuthayo usuku nosuku ialtar yila siba khona abapriesti uIsrael ngoba ubona nje kuba khona uDavid amakhosi amakhulu kube khona uSolomon angenzeke yonke lento yenzeka lapha yonke lento le before kuze kube isizwe kwaIsrael uNkulunkulu wathi bakhipha bese sedesert bese sehlane bakhiphile uNkulunkulu into oqala isho uNkulunkulu wathi akumisela abapriesti bese sehlane akakhona inkosi bengakabi isizwe bengakangena ukungena ezweni lesithembiso wamisa abapriesti uNkulunkulu wabatshela ngemhlatshelo wabatshela ngealtar wabachazela ngayo yonke into bebeqhubeka abantu bengaqobaxaka yini engaka uNkulunkulu ezixoxela yona kanti ubachazela indlela yokuyobusa ukuthi nayi indawo yokubusa kubuswa lapha ya indaba yealtar indaba yopriest so ke sihlalelwe izinto ezinkulu ezibandla kakhulu kulesikhathi sesikusona ibandla uNkulunkulu ufuna ukulenza into engakazi bonakala uNkulunkulu ibandla but yonke lento ngeke yenze ngokuhlakanipha kwethu hayi ukuthi ibandla lizoba nama ideas lizoba njani amandla azobe eqhamuka lapha la njengabizenze nje kuthiwa babehlangana kushiya izinto ezimbalwa nje bakhuleke benzele ukuthi uNkulunkulu andisa abasindiswa nje andisa abasindiswa kwenza imangalo bayokhuleka basukumisa umuntu oyishosha akangakona ukuthi bajulile bafundile banjani kwakuwukuthi nje ialtar lapho so ke yila sifuna ukuya khona ke kodwa zonke lezi zinto kuzoba nzima ukuthi sikwazi ukufinyelela ekutheni sibe abapriest ngoba akuyona into elula ukuba umpriest akuyona into elula ukulinda kwialtar ukuseva ialtar akuyona into elula usebenzele wena ukuthi ialtar liyavutha usuku nosuku akuyona into elula so kuyadinga ke ukuthi siqale sifundiseke sazi isekelo nosathana ngakwazi ukusirobha la endleleni ngezinto ezincane yabona nje khona usithathe simbuka la ukuthi sikhonza naye akasekho sathana akurobhe nje akurobhe sathana angazi ukuphila ungulapha kade umdlila noNkulunkulu ubedala umforsake nje ubedala nje uyabo ongezinto ezincane okuxabana kwabantu ngokukhulunywa noma ingane ziningi izinto ezinjalo so ke lana kumaHebheru uthi adluleni efundisweni zokuqala kahle lezi ifundo esoyifundisa la izwi lethi fela ngabe sedlulile kuzona izwi lithi fela ngabe sedlulile kuzona lezi ifundiso lezi so lesikhomanda izwi ukuthi adluleni kulezi ifundiso khona sizoya kokuphelele amen masithi uNkulunkulu evuma sizokwazi ukudlula so last week sasikhuluma ngokuzalwa kabusha sifuna ukuyiqala la iqala khona indaba ngizobriefa nje kancane for laba bebengekho indaba yokuzalwa kabusha ukuthi iqala la ekuzayini kabusha uNicodemus uya kuJesu lapha kuJohn chapter 3 uthi uNicodemus wena siyabona ukuthi uvele kuNkulunkulu ngenxa yemimangaliso ezinto ozenzayo irevelation le ezanayo uNicodemus enkulu abantu abaningi ababengenayo but uJesu akanendaba eshuba nendaba nale revelation ezanayo uthi uJesu uya straight kwindaba uJesu usiyabona lo siyambuleleka asimqalise la eqalwa khona ke uthi ngiqinisile ngisingaphandle kokuthi umuntu azalwe kabusha angeke akwazi ukubona umbuso kaNkulunkulu
uyabona ukuthi okay uNkulunkulu useqalile umsebenzi kuyena useyamambulela lo muntu uthi but ngimphuthume ngimise la qala khona ukuchaza indaba yokuzalwa kabusha because yonke into iqala ekuzalweni kabusha uyichaza indaba yokuzalwa kabusha uyathuka Nicodemus uthi kanjani umuntu angaphinda azalwe kanjani kabusha ekade esezelwe uthi uJesu inyama izala inyama umoya uzala umoya uyazivezela kuJesu lapho uthi indaba yokuzalwa kabusha kukhulunywa ngomoya zintathu lezinto lezi umuntu uyinyama umphefumulo uyispirit umoya uma kuthi umuntu uzalwa kabusha kusuke kuyile part le ewumoya ezalwa kabusha so linda kancane bangene laba abafika manje yebo njani sisa recap sasifunda ngesinto edlule ibalekile le part le uma sizoyibamba eqaleni sizokwazi ukuhamba nayo njalo ukuze sathana ngalingi asididi ipath yomuntu ezalwa kabusha umoya ispirit ezalwa kabusha sizoyibona indaba yenyama nomphefumulo but uJesu mekhuluma ngokuzalwa kabusha usuke ekhuluma ngespirit ukuthi umuntu uzalwa kabusha why ispirit idinga isizalwe kabusha it's because ispirit uAdam kade ona safa inyama yaqhubeka yaphila kwafa ispirit so umuntu uhamba nje uAdam uphila iminyaka u900 uzale ezinye izingane ufile kusize kufika nathi nje siyazalwa sifile spiritually siyaphila kodwa enyameni so ke uJesu basefika uthi kufanele ukuthi umuntu azalwe kabusha kuvuswe le part yomuntu lo ngoba ispirit yile part yomuntu ekuyiyona ekwazi ukuba nobudlelwane noNkulunkulu inyama ekwazi ukuba nobudlelwane noNkulunkulu yonke into uNkulunkulu ayenzayo nayikhuluma iyaphumela enyameni ekugcineni futhi uma sefika uJesu ezohlutha ibandla umzimba uzoguqula ukhazunyuliswa insindiso yokugcina leyo but eyokuqala insindiso yila ispirit ibalekile leyo nto siyazi singalinge siconfuse nalutho futhi ispirit ezalwa kabusha ngenxa yokuthi ispirit vele esafa ngenxa yokuthi ispirit vele ekuyisona esinobudlelwane noNkulunkulu amen so last week sibheke yona ke leyo nto indaba yokuzalwa kabusha ukuthi umuntu uma ezalwa kabusha noma kuthiwa ufuna azalwe kabusha so ekushiwo ispirit sakhe ukuthi lo muntu uma ekholwa yizwi amukela uJesu immediately ngalesikhathi receive izwi kaNkulunkulu lifika ngaphakathi livuse ispirit sakhe sesiyavuka ispirit somuntu sesiyaphila ke njengamanje spiritual being kumuntu manje umuntu wakamoya nespirit esiphilayo umuntu useyahamba umuntu endleleni ehamba uhambo lwakhe lwakamoya nobudlelwane ne-connection noNkulunkulu ekade ingekho isikhona ke manje alright sizoqhubeka phambili namhlanje sizokhuluma indaba ye-repentance uphenduka sizocela usiqhubekele sihle usifundele uHebrews kuze kuvele indaba yokuphenduka nje ufunde nje uHebrews 6 uqale ku1 uqhubeke njalo uzume nje lapha kwindaba yokuphenduka amaHebrew chapter 6 verse 1 yes akho ke masidlule isifundisweni sokuqala ngoKristu yes siqhubekele kokupheleleyo singabuyi sibeke isisekelo sokuphenduka emsebenzini efileyo alright la kuthiwa singaphinde sibeke isisekelo kuqonda ukuthi adluleni ekubekeni kwesisekelo sokuphenduka emsebenzini efile kuthathwa njengokuthi lana already sibekiwe isisekelo sasiqonda sonke inkinga mhlambe ngevangeli kuthina lifike isikhathi la angazi ngizoyichaza ngithi lento kepha isikhathi bese ngasafocasiwe kakhulu ekutheni umuntu akafundiswe ngevangeli aqonde akhule evangelini inhloso kakhulu bese kukwandisa abantu abasindiswayo so into ebisiyenziwa bekushunyayela asindise umuntu uqhutsheke kushunyayelwe futhi kushunyayelwe yena lo muntu kushunyayezwe nabanye futhi kanti uma ubheka ivangeli iqala